Jedno od večitih pitanja među naučnicima je da li je svemir ravan ili okrugao. A evo i 5 zanimljivih činjenica upravo o ovom fenomenu. Naime, prema najnovijem istraživanju, ako putujemo dovoljno daleko u svemir, mogli bismo da završimo u stvari tamo gde smo i počeli. Prema merenjima observatorije Planck, naš svemir bi mogao da ima sferičan oblik, a ne onaj ravne ploče, što bi u korenu promenilo gotovo sve što čovečanstvo zna o svemiru. Naučnici su, koristeći se observatorijom Planck, koji je bio aktivan od 2009. do 2013. godine, uspeli da mapiraju svemirsko mikrotalasno pozadinsko zračenje, odnosno svetlo preostalo još od velikog praska. Ipak jedan skup posmatranja ukazuje na drugo zanimljivo otkriće, da u svemiru postoji više fenomena gravitacijske leće, odnosno sočiva, nego što se to očekivalo. Sočivo je zakrivljenje slike nekog nebeskog tela zbog uticaja gravitacije drugog masivnog tela. Astrofizičar Alessandro Melciorelli sa Univerziteta Sapienza i njegove kolege izračunali su da bi razlog tolike učestalosti tog fenomena moglo da leži u činjenici da je oblik svemira drugačiji od onoga što smo mislili. Svi drugi kosmološki podaci sugerišu da je svemir ravan, poput lista papira. Ali ipak najnovija merenja pokazuju da bi mogao da bude zatvoren ili sfera, što bi značilo da bismo, ako putujemo dovoljno daleko u jednom smeru, možda završili tamo gde smo i počeli sa putovanjem. Trebalo bi da bude okrugao jer toliki nivo fenomena gravitacijskih sočiva podrazumeva prisutnost dodatne tamne materije koja bi svemir povukla u oblik sfere. Prema tim opažanjima, prednost da je svemir sferičan je 41 put veća nego da je ravan. Međutim, neki drugi naučnici još uvek su skeptični po pitanju okruglog svemira i sumnjaju da se možda radi o nekoj statističkoj grešci prilikom proračuna. Ovo je zaista zanimljiva tvrdnja, ali nisam siguran koliko je potkrepljena podacima. U stvari, rekao bih da su svi drugi dokazi nešto što tvrdi upravo suprotno. Treba će nam više godina istraživanja kako bismo utvrdili treba li ovo anomaliju shvatiti ozbiljno ili se radi o statističkoj grešci, kaže David Spregler sa Univerziteta Princeton. Ovo je u stvari već druga kriza u kosmologiji u relativno kratkom vremenu. Pre 2 meseca naučnici su objavili da se svemir širi mnogo brže nego što to predviđaju modeli, a da niko ne zna zašto je to tako. Tim astronoma došao je do ove spoznaje koristeći se novom teleskopskom tehnologijom sa ogledalima koje menjaju oblik. Prema njihovoj studiji, svemir se širi za 9% brže nego što je predviđeno proračunima na temelju kosmičkog mikrotalasnog pozadinskog zračenja. Astronauti objašnjavaju da njihova oprema ima neobičan miris koji podsjeća na prepečenu šniclu i vreli metal kada se vrate sa svojih svemirskih šetnji. Evo i 5 zanimljivih činjenica o ovom nevjerovatnom fenomenu. Dakle, niko ne može zapravo da pomiriše svemir, ali astronauti koji obavljaju svoje dužnosti na otvorenom stalno govore o vrlo neobičnom mirisu koji se zadržava na njihovim odelima i opremi. Svaki put, u stvari, kada se vrate u svemirsku stanicu i skinu sa sebe šlemove, oni osjećaju izraženi specifičan miris kosmosa koji je ostao zalepljen za njihova odela, rukavice i alate. Svemirske čestice izgleda imaju miris zagorele šnicle, zagrejanog metala, ali i isparenja. Steven Spears, hemičar koga je NASA angažovala da proizvede svemirski miris na Zemlji, kako bi se on koristio prilikom obuke astronauta, kaže da metalni aspekt mirisa verovatno dolazi od visokoenergetskih vibracija iona. To je nešto što nikada ranije nisam osetio, ali nikada neću zaboraviti taj miris, kaže nasim astronaut Kevin Ford posle boravka u orbiti tokom 2009. godine. Ovaj miris u stvari nije obavezno neprijatan za astronaute. Posle misije 2003. godine Don Pettit ovako je opisao svoje iskustvo u NASInom blogu. Teško opisati ovaj miris. Najbolji opis koji mogu da smislim je metalni miris. Prilično prijatan slatkasti miris metala.
Podsjetio me na leto na koledžu, kada sam provodio brojne sate sa zavarivačom u ruci, popravljajući složenu opremu. Podsjeća me na taj slatkasti miris varnica. Eto, takav je miris svemira. Ne zaboravite, nedavno smo pokrenuli naš najnoviji projekat i novi YouTube kanal Serbia Prank. Zapratite i ovaj naš kanal jer vas na njemu očekuje mnogo domaćih prankova, skrivenih kamera, šala i generalno mnogo dobre zabave. Serbia Prank, novi kanal iz naše YouTube familije.